आम आज बड़ दुखर विषय जे आम संघ जो चलुची अधिकांश जापारूना पढ़ी बहुत संघ कथा कहले काले पंडित कथा कहूँ किंतु ठाकुर समस्त वेद वेदांतर ऊर्ध्वतर को जाई जो कथा आम मान ताहा मो जीवन में मो भारत बाहर भारत वर्ष भितर अनेक मठ पढ़ी गला से भाषा से ज्ञान से भाव आज पर्यटन कौटी भी देखी जोटा ठाकुर स्वतंत्र सी स्वतंत्र कथा आज कौट आलोचना हो आज आम मैंने समस्ते भ्रम प्रमाद बेले बेले पड़ जा ठाकुर धरत कहते गोटे कथा आपन कहूँ अन्य सब जगार अच्छी जे तुम जब गुरु कर सी तुम गोटे मंत्र दीक्षा देवे माला झुली धरेबे कौन गोटे योग साधना शिक्षा देवे कौन मंत्र साधना शिक्षा देवे तुम्हें आठ जा कर तुम जदि से सिद्धि लाभ कर ऊर्ध्वगामी हम आज तुम करूना खेला प्रदर्शन करना आम से किसी दोष ना आम दोष चढ़े कि ठाकुर सेमती करना ठाकुर कहते थे जी मो आश्रित होगा चरणाश्रित है मो इलाका से जो पशि आसला मत निजर बोली ग्रहण कला मत गुरु बोली ग्रहण कला मु तार संपूर्ण भार नहीं जाए एवं आशीर्वाद करे जदि यही जन्म भी तार नहीं पाला आसु आसु अंतत 3 जन्म लगे मुक्ति भाई कि मन रख मो इलाका भर को केवल काल प्रवेश करना जहाँ शासन हुए अनुशासन हुए मु तुमको दुख दिए तो सुख दिए भाव मु ही तुमको अनुग्रह व निग्रह करुँची अन्य कहार किसी प्रवेश ना आउ मु तुम साधन राज्य को मंथन कर अमृत आनी तुम मान से अमृत टीक खाली तुम पान करदे तुम कौन से साधनार आवश्यक ना अरे तुम कि साधना कर मुझे गुरु खोजा बुलूली से समय वृंदावन हरिद्वार मथुरा विभिन्न तीर्थस्थान बुली बुली मुझे गुरु पाऊनी आज केते वर्ष तलर कथा ठाकुर बुलूते गोटे धरीन तो मोटा गोटे 100 वर्ष कथा ठाकुर बुलूले गुरु खोजापी अनाहारी बाबा कथा जानते देखिले से केमती अनाहारी बाबा छाड़े ठाकुर रात में पेट ना खाऊ जटा जट छाड़ी जड़े बस गंगा कूल क्या किसी कहना पैसा धरुना कि ठाकुर जो किसी दिन रही प्रचार पद कले परवर्ती देखिए ये किए कौटू आस देखा गोटे झोपड़ी घर अच्छे रात सब पैसा गोटे बसारे पूरे कांदा दे जाऊँच स्त्रीटा अच्छी घरे अश्लील व्यवहार से रास्तार बाड़े से गुरु करवा सरीगला जड़े वैष्णव को आसे गुरु करने वृंदावन बहुत ना सिद्ध वैष्णव आपको गुरु करवा जो वैष्णव को से गुरु करने को गले ठाकुर से किसी दिन रहा सुंदर स्वभाव ठाकुर गुण साधना ऐश्वर्य सबू देखिपारी कांति ज्योति सब देखी प्रस्ताव देते से मो झील को भाई घर जाइए रुह से गुरु करवा ठाकुर धरिया सेतबेले समय ठाकुर बुली बोलिकी कौटी गुरु पाऊन ये तो डाकुच गुरु मैंने आडभाटाइज कर आस आम गुरु कर हजार हजार गुरु कि सेतबेले ठाकुर एत कथा कलापर तंत्र साधना जो गृह व्यापार मशाणी बस करे से मशाणी तंत्र साधना कि गुरु किए ना से तंत्र साधना कले बेले आम गोटे भूल हो जाए मुझे कहते गोटे कथा आम सब कहते ठाकुर 4टा साधना सिद्धि लाभ कर ये कथा कहवा भारी भल लगुच सुंदर लगुच आम कहीकि गौरवान्वित भावुँ जे जहाँ अन्य कहीं करपारती आम ठाकुर कले कथाटा कि से नुहे ठाकुर सब साधना कर सबू साधना पाद तले रखिकी से साधनार उपरे ठाकुर गोड़ स्थापना कर उपरे चली साधना गुड़ाक पाद ऊपर को नुहे कर तल नुहे ठाकुर कहीं कहते कथा आप मन रखु साधन जब सिद्धि लाभ कर तंत्र साधना हो योग साधना हो ज्ञान साधना हो योग साधना हो प्रेम साधना हो कौन सी साधना जब आम शेष स्तर उपनीत सिद्धि लाभ करवा जहाँ सबू साधनार शेष होती गोटे साधना जब सिद्धि लाभ कर पूर्ण काम हो पार पचास साधना करने आवश्यक ना तंत्र साधना कर सारापर ठाकुर जो उद्देश्य था सुधांशु बेला को प्राप्त होगा से तंत्र साधना करुले से महामारी को पाइबा जाए जो अनेक बाधा विघ्न पर गुरु कहीदे जे माँ जो आसवे दर्शन हम इष्टदेवी दर्शन करेंगे केवल अधिकार अच्छी तुम्हें जो बंधन कर आसन बसी टपिकी जापरेंगे आ उत्तर साधक मस्तक से केवल पाद स्थापन कर माँ आसी
ତେଣୁ ମା ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଧାଂଶୁ ବେଳା ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଗୁରୁପଦିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ହେବା କଥା ମୃଣ୍ମୟୀ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନ ରୋଳ ଜିହ୍ବା ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତ କାହିଁ ଦର୍ଶନ ହେଲାନି, ତମେ କିଏ? ସେତେବେଳେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ମା, କିନ୍ତୁ ତୁ ମତେ ଧ୍ୟାନ କରୁନୁ, ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ମନମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବା ସୁଧାଂଶୁଳା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମୁଁ ତତେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି। ନା ମୁଁ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମା ସେତେବେଳେ ଗୁରୁପଦିଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିଲା। ତାପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେହେତୁ ମାଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ସୁଧାଂଶୁଳାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମା ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା ତ ସବୁ ଘଟି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସୁଧାଂଶୁଳାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁର ହାତ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ, ପୁଣି ତାଙ୍କଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ଯେଉଁ ସୁଧାଂଶୁଳାକୁ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, ସେ ମୋ ଶରୀରରେ ମିଶି ଯାଉଛି, ମୋଠୁ ବାହାର କରି ଇଏ କିଏ? ଇଏ କେଉଁ ସୁଧାଂଶୁଳା? ଆର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତାନ୍ତି ପାଖକୁ ବାମାକ୍ଷେପା ପାଖକୁ। ବାମାକ୍ଷେପା କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ମୁଁ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ, ମାୟାର କୃପା, ମାଆର କୃପାରୁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଜ୍ଞାନ କଥା ଜାଣିନି, ନା ଏ କଥା ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେଟାକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଗମାନନ୍ଦ କିଏ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ତମେ ଜ୍ଞାନର ସାଧନା କର, ସନ୍ନ୍ୟାସ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୁଅ, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ। ସେଇଠୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାଟିଏ ଶିକ୍ଷା ରହିଲା ଏ କଥାରେ, ଯେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁଧାଂଶୁଳା ରୂପରେ କାହିଁ ମା ଦେଖାଯାଏ? ମା କହିଲେ ମୁଁ ମୃଣ୍ମୟୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଚିନ୍ମୟୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ, ମୋର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। ଭକ୍ତ ତା ହୃଦୟରେ ଯେମିତିଆ ରୂପ ତିଆରି କରିଥାଏ, ମନମୟ ରୂପ, ମୁଁ ସେଇ ରୂପରେ ପଶି ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଘରେ ରଖିଛି ବା ପୂଜା କରୁଛି, ଠାକୁର ତ କାହିଁ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ମନମୟଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପରେ କେବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି? ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ମୃଣ୍ମୟୀ ନୁହେଁ, ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ। ସେ ନରାକାର ପରବ୍ରହ୍ମ ରୂପାୟ ଅଜ୍ଞାନ ହାରିଣେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ ତସ୍ମୈ ତ୍ରିଭୁବନ ନମଃ। ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ମୋର 50 ଦେହଟା ପୂଜା କରୁ କରୁ ଦିନେ ମୋର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ କଲାବେଳେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଠି ଆମେ ବସିଛେ ସଂଘ ଭିତରେ, ଯଦି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିବା, ଚୁପଚାପ ହେଉଥିବା, ଏଠି ଘର କଥା ପକେଇଥିବା, ଆଉ କାହା କଥା ପକେଇଥିବା, ଠାକୁର ଟିକେ ମନ ନଥିବ। ମନ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଦର୍ଶନ ହେବେ ଆମକୁ? ତେଣୁ ମୂଳ ସାଧନା ହେଉଛି ଶୟନେ ସପନେ କିବା ଜାଗନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ମୋରି ପାଇଁ ବହିର୍ଗତ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଠାକୁର ଯଦି ହୃଦୟସ୍ଥ ହେଇଯିବେ, ସେଦିନ ସୁଧାଂଶୁ ବେଳାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ମନୋରମୟ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନିକ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି, ତନ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ମା ଦେଖାଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସିଦ୍ଧିକି, ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଆ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆର ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗଲେ ଠାକୁର କୋଉଠି ନା ଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ସେଠି ସେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ପରମ ସୀମା, ନିଗମ ତତ୍ତ୍ୱ, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅବଗତ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ନିଗମାନନ୍ଦ ନାମ। ଦିନେ ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ଆପଣ ମୋତେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସବୁ, ଥିଓରିଟିକାଲି ସବୁ ବୁଝେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଆକୁ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଆକୁ କେମିତି କରାଯିବ, ଆକୁ କେମିତି ଜାଣିବି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଆପଣ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଲା। ମୋର ଇଏ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, ନିଗମାନନ୍ଦ ଦେଇଦେଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ଅବଗତ ହେଇପାରୁନି। କାରଣ ଇଏ ସିନା ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇଦେଲେ, ପାଠରେ ଆକୁ ପଢ଼ିଦେଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି, କେମିତି ବ୍ୟାପ୍ତ, ଆକୁ କିଛି ସଗୁଣ କ'ଣ ନିର୍ଗୁଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଆକୁ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଧରିପାରିଲନି। ତେଣୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରହ୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ, ତୁମ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାକୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେଠି ତାକୁ ଯାଚନା କରିଥିଲେ, ଆପଣ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନରେ ସିଦ୍ଧ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କୃପା, ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଠାକୁର ବାହାରିଲେ। ଠାକୁର ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଲେ। ସେ ତୋରଣ ଭିତରେ ଦେଖାହେଲା ତାଙ୍କର ସୁମେରୁ ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କର। ସୁମେରୁ ଦାସ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ଦେଖାହେଲେ।
गुंफा भितर पोथी रखी तालपत्र उपस्थित समस्त कथा को फेरे थियोरी भाव से जोग कथा कहले ठाकुर को मन से मानलानी प्राक्टिकाल भाव प्रत्यक्ष भाव में जोग साधना कर मोर अंतर भितर से अंतरस्थ थिबा ईश्वर सर्वभूतानां भूते से तिष्ठति अर्जुन से ईश्वर को केमी दर्शन करी से ब्रह्म तत्व को जानी मत कहतु ना ये जोग साधना आज गोटाए कथा कहूँ पतला होता जमा खाऊ नथब बाहर बुलूथब कौ जंगल में बसब गुफार बसब घर जमा आसु नथब तुम भाव सी तो सिद्ध महापुरुष ठाकुर गुरु मना करदे से सिद्ध विध शिखे सिद्ध किए ना जोग साधन सिद्धि लाभ करने को हेले भल खाद्य पुष्टिकर खाद्य दरकार शरीर जब बलिष्ठ न हो जोग साधन करें तेणु ये तुमको शिखेदेली कि प्रत्यक्ष कर लोकालय को जा ठाकुर कले कौन ठाकुर लोकालय को आसे क्या गुरु आस रही ना जोगेश्वर जगेश्वर विश्वास रही स्त्री से दी जन जाक गोटा मुझे ठीक ठाकुर जत्न ने बारी में स्तुतिया करागला ठाकुर सत्कर्म कले साधना सिद्धि लाभ कले जोगने सिद्धि लाभ कले ठाकुर समाधित हो जाऊँ बारंबार एवं शिखेले जगेश्वर विश्वास माँ को जे मु समाज केमी ओह्लैबी तार प्रक्रिया शिखेले सेवा शुश्रूषा कले ठाकुर